Ne fefe ia te kamakamata mai at whakatawhito toko tau whalefono sawa ne pangalua? Kamata mai ni ve ne hangai pefuki ne whilawe mo toki whaingata ia. Pe talpe te langa ia te kautahi ania te o whawhina mo ta atu mo te whawhina matoa. I te ki kautahi. Pe haere mai mo tana tau tuulaki ia te kumifuka ki whaanga whara ke whaia ki te ngawe. Pe ko whakao hau lai a mareniwe ko whi maari pe ia. Kana o lai a te pule ake ani nena tau whai. E ki shonga pe ki te whare whakatahi o te api o mo ta atu. Ua hoki tuu whukala ko te api. Ane e ke shio pe i te aho ne hei mure whuki ko he whare whono whaka Kristiano ia. E ko te ki whare pe mo whai paralau ngai whare tawosu. Ka e ko whiwhia pe te loto i te te mea ni e kua lawalewa ia te whakaukau a te u whawhine mo te hai whawhine mo ta atu mo an tau whawhine matoa. Tau langiaki. Pe te loo ki te kāinga uwe mawhutuna ai mamata mai tu apuleanga ai he ki au mai ki uwe anei, he ki na tō mai sisio ki te kakawa ai a koutou. Ko te atu upulea ki ane e koto whai molanga aki e te wharewhono mata utu. Maro niwe, ko te uro ki pulea ki pe ani ne whewheta ki te kautahi ani, ko te langa ia te ki ngaui. Mahina pe kako ko te ki ngaui, ko te piniko. Ani lan e whewheta ki te kautahi, o langa ia ki te ngaue, ko te ki piniko ngaui. E whewhea i e wharake tau ia te ki kautahi a koutou, pēr mohe u whaingata ia, i te whaiwhaitaki o te ngaui? Niwe, ko konga furi ia mora au ui au ia he konga e whaope ia te lelei, mutaka lelei. Konga furi ia whaope ia te mamahi, pēr mo te kina kina, pēr ia lewa te ki temi ko lelei ei. O ngala ko te ungau ani ne langa i te kautahi, ne kamata pe i te mamahi, kina kina, whaingata ia, pēr lewa te ki temi kua lelei ei, ani ko ki sioki ei, te lelei lewa ia te ungau ko whai.